Aia ha proprio risposta. Jetzt levan grachintar perché ci chels vara che centum fans e nies en vidos che stemda a coira. Co, la risposta. Mardis, als 20 november, curso intergentar. De totes varts venien classes de scola a se rimnen sil plaz del teatro a Quera. Tot insieme varga cien a fons. Els en bumo scheie venien vidaiots, al Museum d'Art Grigiun e del Teatro del Mercau de Quera han organizzau un centro mesdì per far teatro ed art con profis. A quai exact als 20 november, perché quei di ven festivau Il dretz dels affons. Il dretz dels affons. als dreits de fons, a quei monta che fons han el dretg de far teatro. Sì, i fains hem il dret de fer teater ed art. Qui is una part del dret di fains sun temp liber. E quel dret is perfin scrit ufficiel mein scena sila convenziun. Una lista ufficiela culs drets di fains. Suota scritta da quasi tutti ils paiais del mond. Usce c'è temp liber is calciosa, ci nu ponir scumandù. Tuna bain. Ma perché es drova lura usce una lista de drets? In Svizzera pemi fains fer già figibger. E col dret sun temp liber non es del sgiur namana giù da giuvervi del computer uras all'inlungia. Na, in la convenzione dels drets di fains ste merciosas fundamenteles. Scu per exempel, Minche fon al drets ni nom ad in nazionalitat. senza nom non so in giun cuccia nus vains nom. E senza nazionalitet non essens ning lur da cesa. Minche fon al drets in senadat a scolaziun. Quei vol dir ci fains hem il dret da surfnir a vuonda da mangiar per cels possan crescer. E ciun giun nu po decider ci fains hem da lavorir in peda dir a scola. Minche fon al drets in segir de casa. Quei vol dir ci fains non hem davar temma da dir a cesa. E cels hem in ua cels per mir schels drovan a giut. Minche fon al dret de venir tractaus tutina. Quei nu dependa schamat o mata e ner di nu ander ciun i faint vin. Mincha i faint o ils gli stes drets. Adeba minche fon al drets in temps liber. E lura fer teater, scu in nos exempel. Quei sun becingi da carainta drets fundamentals dels i faints. Per nus in Svizzera sun quels drets ozzindi per fortuna normals, ma qui non es adüna sto il cas. Avaint var 200 ans nu vevan els i faints un giuns drets. Els valevan scu possess de lur genitors. Quei vol dir che els genitors en podia vender lur i faints, scha calciun els adrovo scu lavuraints. E se els genitors nu volevan trametter lur i faints a scola, stuvevan i stera cesa. Ma ein ciotz in dir stöglien gers i faints lavorir scu crescias e nu per mir a scola. E da roters drets di faints nu venien ni esaint. Perché quid vaint a melder toqui una convenziun dels drets dels i faints. Perché c'è i faints em drets e qui sun tuot il mond. A per quai vegni festival minchon al di con la convenzione venida sottoscritta da varga 180 tiaras als 20 november 1989. Ma osta vessa merveglias, c'è che els umfans on precis fac durant il dè dits drets dits umfans. La classe de Segogn ha accompagnato l'artista Dominic Zender al Museum d'Art. Per inaga ai bodio nu momera, mo ben tucà ad imprender con fa sculpturas. Als affons de Luven han fatto teatro con la Serena Dür. Dessi forza bols drets dels affons vessen els tots bodio per la possibilitat. Ja, che c'è anche importante. È importante che il affons non è che faints c'è. Vinavon eisi semplamein leger de fa teatro. Je, per fin, sin sto fa scheia, scoin stues morir.